Hai mena zetting choma I zaiklum. Ya wang ramene na mai kram keu zing kaje de setting kum chana zeng kaje mngeu mamai ting chua ke de reinsa paulia ga radling. Jammu and Kashmir ko Bora district ge tetiba kamai ting muiding hi ge zemna siame nam changna terrorist mena ta ibete beko social activist nchaza gimine kaple za ka chawdli pating kum hadai ze mingyu ko za gimine kape ze hazam za rehu ki pung te le ze officials nen znain tangmai ge sali Zane Jammu and Kashmir Pahalgam ge mbei wong me tourism ze kangi blam ge na hanam kya spy ge kak zaw me gim ko mina hang sruk me ki teun sia da indli ze ka chudli chirna magza Pahalgam ge kak lebe pet blam ge na chepo ning ge bamme local smra me hanam kya ze kak nga me mina hai pere me ze du tati ba kamai ge nimle ze sali Zane Pahalgam ge kak lebe pet blam ge na security forces spy me na South Kashmir ge klog chum Kulgam Sopian zane Pulwama ge klak termi ze hanam kya spy ge kak zaw me zane hanam kya spy me kambai me laminga me ze peuze katai wang dali ze du ka chudli Zane Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma nen zna in takmai ge Assam ge Aadhaar card bamme Aadhaar card holders mrame NRC National Register of Citizens ge lame nu apply te mete mangme bize piwang rahang ge rang ba gai dele ze ka chudli Zane Assam gu Chief Minister ne sa ze Aadhaar card bamlu zai Assam ge lunglu ze NRC hang ge apply te mete mangme pes du mate mak namai lut ge piwang chu dele ze du ka chudli Zan Arunachal Pradesh, Pungcho area, Longding district ge Joint Security Forces, Assam Rifles spy me benai, Indian Army spy mena Anisian angmai, faction spy me mina hang chumze kapchani leize sources ne, Znain tangmai ge rangban chichakai dali. Zan Joint Team Assam Rifles spy me benai, Indian Army spy mena intelligence report genet pawning ge Anisian angmai spy mina hang kreuze mingyu me bamla lebe chiluze swift operation de delay operation de begina, but nam kage gimika hakap dele gimika hakap begina nation angmai spy memin hang chumeza joint team me bone kapchani zamina hang na hazam te sangza ka hazam le je sali Zane Jammu and Kashmir Pahalgam ge kaklebe pet blam ge Pakistan Muslim hanam kyangna spy meze sagu me mina hang kreuze srog meze Assam ge nim changdale je Assam gu Chief Minister Himanta Biswa Sarma ne sali Indiaram state kacham cham soze North Eastern state ge ne du Pahalgam ge kaklebe pet blam ge Pakistan Muslim me hanam kya spy meze sagu me mina ge kimze nim changdale je achudale je Assam ge du mina hang kreuze srog meze nim changdale je kachudale Pahalgam ge lebe pet blam ge Pakistan Muslim hanam kyana spy meze sagum le ne za Assam gu Chief Minister ne sa ja Assam ge lunra magle je ka chudali zana ai Pahalgam ge kaklebe pet blam ge ne Pakistan Muslim hanam kyana spy meze sabgu je sagum je nim rahang ge changba je social media platform ge cham ge poster je rogai bi bigene menu comments de bram ge ne me je chalu je nimle je ka chudali Nagaland police mene du rang chi chakai je Jammu and Kashmir Pahalgam ge kaklebe pet ge social media post ka cham bram ge ka sang pling chin chi chaklu magza rogai zane poster je share temram je pere ge du action no gole pose ge na chi Pahalgam ge kaklebe pet blam ge je ka sang pling chin chi chaklu magza share te roslo je ka chudle magle di zena panui pere ge action lo gole je sali Zan Assam Higher Secondary Education Council AHSEC manamati magza hanai kumting kumtana zeng kajim new Higher Secondary HS final examination class kreuze kanagu results liapat gudre je kachudre pose gena lesi na me chogume class kreuze kanagu exam kaima pnigu results pira hangeza school lesi kitan mi maglustu AHSEC me pogo official website ahsec.assam.gov.in gene guluza pedo dile magle design edu NDTV go education page gene pnugo roll number za kailuze pedo dile za achudile
Zane Manipur go government ne saze Manipur ge hatay kauram ne kibe je pungkan rabbe hararid rebis hydrophobia ne minahang snam chunare ge chai changdale je ka chudele pose je ne kaune lagna chipo roge gike hatay je anti rabies vaccination ngim je ka changdale je ka chudele Zane Manipur state go veterinary and animal husbandry department ne saze tingkum chamajang kajam dai kram kyo hezi ketgene chu hanai kum tingkum chamajang kajam new kram kyo hezi Kaizem mingeuria ka chang begya hekaune lakeze changkrozis kuze haidese raxnaze srogze ERV go hingim ze ka changdale ze ka chudele veterinary hospitals dispensaries and local club statewide gene the department me bone Manipur luige haisrog ze rax kuizis na ERV camps and hamneu ze rax kuizis na awareness camp conduct wedele ze do chudele hanai kumtingum chana jeng ka jemneu naka kram kyuge chirun namangse hekaune perege hingim zdu changhim roses na za kaze rakta sezakna kai changle zakachudali Zana Manipur babam ka chamcham valley ka chumge central forces spy mapnai Manipur police spy maramana haroluza operation te begina business te medagami no government officials medagami no transport sectors medagami za nchaluza ka charangkang ka dung te me hanam kya spy me minahang krauzi kadmeze nim changdale za ka chudali Zana Manipur valley areas ramge ka charangkang ka dung te pro me hanam kya na spy me minahang krauzi kadmeze nimze tatibe kamai gele Sali Imphal East Banai Imphal West District babam ka chamcham areas ge joint operation te begin Zane Jammu and Kashmir Pahalgam ge kaklebe pedlub change Indiaram go government ne Pakistan me Indiaram ge te beite ongmaze close Indiaram ge ne soluze te drahange rangai delei chogu me Pakistan me Indiaram ge ne Indiaram go government ne soluze te drahange rangai ni bchange do ter mangmaza annim luze tingkum ge chum ke bange bango zane ke charangkang lakchum zogule je sali Zane Pakistan me Indiaram ge chogu me SEARC go visas bam zedu Indiaram ge ne soluze te hange Indiaram go government nenznai kram kyo jing ka jisnan tangmaria deadline je pegaidele za medical visas ko zedu kram kyo jing ka jis kuiria India gane solu zete trahange deadline pegaidele za Indiaram ge business te run me film journalist transit conference mountaineering students visitor group tourist pilgrims and group pilgrim visas ko remezedu India gane solu zete trahangen znai kram kyo jing ka jisna tangmaria deadline Indiaram go government ne pegale je sali za Indiaram go government ne state le go chief minister smram zedu state ge Pakistan ko laming game be piwong lu je chilu je Pakistan ge dei langton dra hangedu rangai dele je ka chu dele poligum je Pakistan me Indiaram ge beting ke ti ge ne du bam dim ram zedu India ge ne solu je Pakistan te tra hange notice pewang changai di medu misonga je la dele je sali Zane Jammu and Kashmir Pahalgam ge kaklebe petblam ge pije ningting yuzek mera hange kesje Indiaram ge kaningching mebo National Investigation Agency NIA me bage pega indele izaka chodole polygum je chuna FIR je du Jammu and Kashmir ge bam mehnam ke spy local terrorist mina hankreuze madai me perege pnuizi chipeluze kaiga indele izaka chodole zai Pahalgam ge kangi mebo je Lashkar-e Taiba the Resistance Front TRF mebo tale izaka chodole kagna TRF mebo ne sadai Punuina magli zakatuli zasalin. Za India menai Pakistan makagam suka harbe Pahalgam ge kaklebe pedblam gene India menai Pakistan menai India mehdu inji te bam Indus Water Treaty ze Pakistan me ze petar hange suspended on di delay pose gene Pakistan ge demigo minister pe Hanif Abbasi ne India me ze nuclear ne kakdung le ze ka chudele Hanif Abbasi ne saze India me hange India me ze ngir hange gori sahen zane gasnavi missiles zane nuclear warhead hake ze himre Pakistan me kai ko zelale zega chudele India me sang India me hange ai gena mai kram kyo zing kai zit setting kom chana ze kai zem nyu mamai ting chua kidere insa pau pza loi gai dele pi gai zain king gai ni male ne ze to dele hai mena ze klum